Ngasi nong nami mga amasung ngarang namidang mi tare COVID-19 positive oi kibgon na Manipur yapon ba confirm case barfu doi sukre mi trama toi pagalaki badigi active case na bodani toi oiri. Ngasi digi hodana zon kuntra phawba state sa nang sana gadaba lockdown 5 ki sana kanon sing ngasi lenga ki spokesperson so ri ba education minister ts Radesh yapna lauthokre. COVID-19 thing na badalam na maski paumising na karikamba siya na yorong na pati ilay ngaki may kay digil palak mga digil tarap hawa pating pinaba at hubad ang cabinet ni pam na tabak kontok na bukod na rin na si minister na lautok rin. Laibagos na COVID-19 confirm case may masing lak ang magalasing marputrahen kibagalin na active case na lasing marputrahong doy ka sa home hand face si kiba masing na lising mga aga sa hong magpudra mari yore may lising magpudra mathoy sanipan hen na pagalakay. Manipur yaw na raya sabagi sa taranipan imikal lali bazun tarama padapang to na election commission na namatan left rate namit asimakin ng kilmikal gi polso lauto kani. Namasong Minister Biswasin na lamdamas kung hisabi sa year passport release daw gray Uttar Pradesh da Lairum People Power Lum na sarak iba si Tingjin binaba state lainga na ministry da zero thang ay na photography. May makurum jari do mi brief impact news ti hoje pungsa si pawi mori pau sing mi am pisari. Ngasi naw na mi mga amasong ngarang na mitang mi tarit COVID-19 positive oi kibagalo na Manipur yapon ba confirm case marfum do sukre mi tara mathoy fagalaki badaki active case na hubodani thoi oire hinamaski matang da ahen wa report kaloy na aikogi reporter Ketamiyum Premsan aikogi ani subas studio da leire Premsan ngasi mi mga naw na positive oirakhiba madi ngarang na mitang mi tarit positive oirakhiba singado karam mafam singdagi hanarkhiba no karam district singdagi no aduga Zenimski BRTL amsong Rimski BRTL da mi kaya confirm torokhiba no haiba thambiu. Keke ngasigi wena haiba tare ngasigi wena tungan ba koigi COVID-19 nare haina khanglaba mioi sing asi ngarang nungdang rims tagi makoi ahum makhang mangam khibani jenims tagi makoi mari khang mangam khibani aduga ngasina jenims tagi mioi ahum ama aduga rims tagi makoi ani ama makoi si pulapna report sing asi thokpani adubu hairiba mioi sing asi kailam dagi lakpano koi makoi sing asi aduga karam ba district tagi no haibadu haidring ai da yam nungai ba paw ma da keke ngasi asi Jenims ta kogi layang dunan lakpa patient COVID-19 ni patient ahum ngasi negative oikre hai riba patient ahum asigi manung da numit kungu humbo ni khak ngai ba ngang ama positive oire haina haukiba megi tang kunda laikiba paw hai riba ngang ru su yauna ngasi si positive oiram badagi na thorok tu na makoi si negative oire hai bagi yam nungai ba paw ma lakli hai riba paw si Jenims gi phangma paw ni ngasi Jenims ta taukiba sample sing test taukiba sample sing ni manungda haidi ba mioi ahum haibadi hanana kogi COVID-19 asi naduna Jenims ta layang liba mioi ahum asi negative oire haiba khangmo ngam kibani kunhum doi ni shu matamda positive oikiba du tha amaga numit mari ni ngasi ga tharaga tha amaga numit mari ni shu numitta mahagasi negative amuk oikibani aduna hayeng asi makoi ahum agasi discharge tawrgani haibagi wafam lakli makoi ahum adu khogi maruoina angang adu pok libi mama amadi ma ki madomsa aduga tha marom tangai riba hairiba angang asiga negative oibagi power sini negative oirakpa amadi discharge tawbagi chang asisu nongmagi tamatam hengalakli masimak Manipur miyamgi yamna nungaiba pawni aduga hiram masigi matangda khogi ngasi negative oirakpa amadi mathang mayam ama tungan ba station dagi laklagasu ngasi negative oirakliba amadi discharge tawgudoriba kaya ama yorokpa sina Manipurgi miyamda nungnang ba khara makhaidi kogan bangam lagani hiram masigi matangda Jenims ki director oiriba professor TS Bimoga impact news ka kogi telephone kuthangda wari sanaba matamda mahagna Manipurgi miyamda mipai bidanaba wafam khara thamlakli hariba wafam asi ahan mada tamina sikeke kogi Manipurgi mi sing sangai imnina masingi noma gi hengalakli adugo ishorgi thawjana haigedra
ꯔꯤꯝꯁꯇꯕꯨ ꯂꯥꯌꯦꯡꯉꯁꯨ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇꯕꯨ ꯂꯥꯌꯦꯡꯉꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯄꯥꯈꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯄꯥꯈꯠꯀꯨꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯈꯠꯇꯕꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯕ ꯀꯧꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯛꯂꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯈꯪꯗꯨꯅ ꯄꯥꯈꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯌꯦꯡꯂꯒ ꯐꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜ ꯐꯪꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯑꯊꯦꯡꯕꯗ ꯔꯤꯝꯁꯇꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯆꯦꯟꯅꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯝꯁꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯑꯊꯦꯡꯕꯗ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯤ ꯑꯃꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯥꯗꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯊꯦꯡꯕꯗ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯔꯤꯖꯜ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ BRDLꯗꯒꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯇꯒꯤ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤक ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ केसता 83 अदुगा एक्टिव केसता 72 अदुगा रिकवर तौखिबा सिना तरागा माथोइनी हयेंग अमा जेनिम्सतगी मखोइ अहोम डिस्चार्ज तौखरगनी अदुना रिकवर की मसिंग असिदा हेंगलगनी मसिमक यामना नुंगाइबा पाउनी केके मरकसिदा प्रेमचंद अखोइगी क्वारंटाइन सेंटर सिंगदा डिलीवरी तौबगी पाव अमा लई मदि मतांग दो मरिक सुबा पाउदम खर थंबियो प्रेमचंद केके पाव सिमक खोइना यामना नुंगाइबा अमा यामना चाथोक्चनिंगाइ ओइबा हेल्थ वर्कर सिंगना मियाम गिदमक्ता मखोइना लौरिबा थौदांग असि अमुकै हेना मयेक सेंगपगी वाफमनि केके सेंगना हारबदा ngarang ayuk khogi pung 8:95 rom taba suaida kangpokpi da leiba haiba tare kangpokpi ki manung china leiba haipi hariba mafam asida Emmanuel School kauba school asida hangba quarantine center ni quarantine center asi khogi government chalaiba haibadi institutional quarantine center ni masida angang nupa macha ama masa yamna kingba yamna phaba 3.2 kg lumba angang nupa macha ama pokhi hariba angang macha nupa si pokpa matamda khogi afam du tariba doctor sing maruina MO in charge oriba doctor Pilhing amadi doctor Thangboy hariba anisina achobu role loduna PP na chingba yamna section thorang marakta angang asi yam healthy oina khogi thokorin da thodok thoktana pokhibani aduga maruina CMO Kangpokpi Dr. Nilakanta amadi district hospital Kangpokpi Dr. Pautinlal Haukip hariba Dr. Ani Sigishu akan ba section thorang mokhogi miyeng makhada mokhoi sing ase khogi angang asi unakhibani angang asi unabada yamna chauna koina thagat pa yaba wafamdi health workers sing loriba yamna thagat pa yaba wafamdi mokhoi asi haukiba megi tang kun gatareta Goa dagi juri bamda khogi train amda laklaba matungda hariba quarantine center asida lairakibani adubu maparam dagi lakliba miyam asi makoina kaigumba anaba yaum lagasu makhatana community spread tawdanaba atopada haibadi Manipur da hana laijariba miyamda sandoktanaba khogi health workers singna leingak na kadai fauba section thorang lokhatpage haibasi pregnant oiraba matam suraba angang unaba yaraba nupi asi quarantine center duda adumak yamna section thorang lokhutuna PPE amadi lokhatpa yaba thorang kya ama lokhatlaga yamna healthy oina pokhiba angang unakiba simak yamna nungaiba pauni aduga yamna chathokchaningai oiba khoi state asigi oiba yamna chathokchaningai oiba pauni maramdi health workers sing asina makoina yamna section na angang adu unaraga makoi sing asi haibadi
pregnant oiraba mioi asi hospital amada puba natraga doctor atopada singda mokoi si angang unaba sinabagi mahuta makoina chaubu role lauduna yamna sectiona unaba sim angang unaba simak yamna thaganingai oiba paw amani habitai ke aduga angang asi maruina angang asi unabada koina yamna nungaiba paw mo in lauri basi kari giro haba matamda kangpokpi headquarter gi manung chana leiba mafam amada koi quarantine center da leiba nupi masa ama mahaki mapa mahakpu apoko mapa si haukiba nini ki mamangda mahaki mapa si mahakpu hek poko mapa si leikidaba madi leikidaba si yauna bagi damakta quarantine center da leiriba mahaki masanopi anjali mangti hari masanopi si pp uptuna amadi masada section thoram ke amal lokalaga mahaki aroiba mahaki thoram ke adu yauna bagi tanja adu pp upaga yamna section thoram marakta koigi health worker singna sinaduna mahakatu yahon ki masimak yam nungai to pauni dubu hariyo paudu gi hek nungan bada koi angang amuk unaduna yamna section thorang marak tangang unaba haibasimak yamna koi health workers singna kadai fawo kathokpa amadi lengangna hariba laina asi atopura sadoktana bu khona bada kari kari thodang lauribagi haibagi wafam masini matang masigi matang langningi masi ke Marak sida premsan loisilak pa sida haibitare ngasigi oina tongan testing center jenim samasung rims hospital da testing center sing da ts to kipagi report ta karang kanaba marik sumba report sing lai premsan ke ngasigi oina rims ki bia drill la punna chahum ga mari sample se test tauki aduga hoji khara masu test taubi thabak kana jathari aduga jenims tana makoi punna sample asi chatruk test taubo loikhre aduga hariba chatruk adugi manungdani ahum amana positive oraga ahum amana negative orakliba si aduga hoji su makhatana makoi test taubi thabak asi chathari aduga nakal amoromda rims ki bia dl da hoji mok chathari ba test taubogi thabak asi hena kongjang yangshin na bai tare hena yangshin na ba tongan ba staff nipan amag su hapchen gri haibagi paulakli hari ba staff nipan asigi manungda ani amana babina diagnostic center dagi lakpani aduga taruk amana delhi wages ta kogi recruit tawbuni haiba wafam si thandakli aduna nongmoda kogi test tawbugi chang ase kogi haukiba nongmoni ni asida lising ama henba ngamkhraba matungda numit kharani asigi matungda di nongmoda test tawbugi chang ase lising amaga changa rom yorokpa yabagi fibam da leiri masimak lengang lokhalakpa tongan ba thorang singi manung chana hariba kogi figure asi yorokpa ngamkhibani aduga hauji su lenga ki makai dagi tongan ba section thorang kaya ma lokhalpa leptri aduga quarantine center kaya ma da pregnant oiba kogi miyoi kaya ma su leiri makoi da su henma miyeng thamduna asoi angam yauduna makoi bu su yengchenna ba quarantine center sing da tare ba doctor sing amadi tongan ba health worker singna lepa leitana thabak paikhatpagi pau lakli makata ba pau damak ke sinajari Thagasari premsan impact news ki reporter premsan amukan hans thagasari makha satrak poina education minister ts radhi syam na ngasi digi hodna jun kundra phawba state da nauna sanagadaba lockdown ni sona kanglon sing ngasi law thokre minister na karigumba lainga na law thokle lockdown si miam na thugai rak pataragadi mamang da sathakiba adukumna akan ba curfew satrak payai haina section wa su thamkre ina maski matang ngasi baw fragi news secretary tlayba minister gi office da pangtokhiba pawmi singa unaba da minister na makhata na haikibada ana wasang na kanglon na sidasu state of the inter district transport service sing makhata na thing malaki gani loina na taxi service ima kaithel ahum school college sports shopping mall na singba mafam kaya makhata na dubak thing ki gani adubu mamang de lockdown singda londra lakpa lengan ayaba pireba microfinance singdi hangpa ayaba firagani ngasi dige hoduna janaga daba lockdown asi manipur gi oina su containment zone singdadi komthop leiroi imphal city amadi atai district headquarters sing laliba jun taramanga phawba nungtil pung ani dagi ayu pung manga phawba curfew legani amadi atai lemhori mafam sing asida namida waram pung manga dagi ayu pung manga phawba makata na curfew dum leikigani maram asina lenga na covid 19 ga laina asiti ngak thona ba miyam kitama lokhalakli ba khongthang sing asida miyam na su mapung phana bating pangbiu haike Hojipawda Manipur na yam fazana handle tawrise masi praja mayam suggestion tawbirakwa full cooperation every walk of life khuding una cooperation bibirakwa dagi akoi honorable cm ni makhada praja pullaga koi thengnaba ngamani hojik lakadaba problem khuding makoi soina thengnaba ngamani na khanjai du mayam da haijening mamana akoina tatana haijaba mayam su opinion bibire nothing is more precious than life is most precious and it's most important and quite a maru quite a mamal yamasi punchina punchi can never come to anything to we
mayamna cooperation karigumba pibirakta taadana awaba thenaragadi complete curfew lakwa adu mi step hawa sarkar na lorok ya bagi lei adu praja ma lorok to praja gi nuai tana banate praja gi inconvenience le na banate life kan bi damukta akoi horei ban nauriba anaha sing ahal loreba sing akoi middle loreba akoi myam sing gi life se isi kan nai damukta adu mi step so lokalak pi COVID-19 लाइच थेंगना बदा लमदम से पाउमी सिंगना करिगबाना एक अमदि असीना यारपदा मणिपुर लेंगा की माइके दिगी लुपा लाख मंगा दिगी तरा फाव मतिंग ओइना पीना बाथु बदा कैबिनेट बिफम फमदना थबक ऑनथोकना बहनरगिन हाइना से मिनिस्टर नथुम बिरेना लाउथोखरे वफम सेइंग असी ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमजु मदि एडिटर स्किल मणिपुर की म्यूस सिंगा से मिनिस्टर बंगलोद उनबदा से मिनिस्टर बिरेना फोंदोखिबनी उनबदुदा अमजु मदि इजीएंग की माइके दिगी COVID-19 थेंगना बदा मांगजिन थाना सरुक यारिब लमदम असकी पाउमी सिंगना लौरिब थौतांग खंगबिदुना अखनब थौरांग अमा लौखत पीनब तकसिनखी लोइनना ओडिशा सिक्किम असम हरियाणा न सिंगबा स्टेट सिंगी पाउमी सिंगी ओइनदे मसा मसा के लेगाना फाइनेंशियल स्कीम पीखिबगी वाफम सु मिनिस्टर थमखी अमरमदा मिनिस्टर बिरेना पैंडेमिक ओरब COVID-19 लाइचत थेंगनबदा लमदम असकी पाउमी सिंगना लौरिब थौतांग सिंगथाखी लोइनना COVID-19 थेंगनरिब पुलिस पर्सनल सिंग CSO लेगा के एम्प्लॉई अमदी अतै वॉरियर सिंग द सुलप लाख मंगा तक तरा फावबा फाइनेंशियल स्कीम ओइना पीना बहनकनी हाइखी निंगसिंग याबदी COVID-19 थेंगनरिब हेल्थ वर्कर्स सिंग ओइनदी लुपा लाख यांखै फावबी हेल्थ इंश्योरेंस पीना लेगांगना लाउथोपा लेख्रिबनी health ka uri center na lau phui bu ka ma adu dai da yaw hok do ba se suppose police personnel sin media gi ade government employees sin ade civil society ki kari gi koi na season nari ba ai khoi da matin pangi ba covid ku mari leina ba sin sigi wala su ki state government na su kari ma khra ta un thok pra na khoi preliminary koi discussion da honorable cabinet ministers na su thongdo ma ba le re aduna at least media persons in yauna compensation type access yam adom di haiga man di hairo je koi compensation di scheme di type tel pala manga tara over to ngana bi koi atu ma tam da cabinet tek tawra kan dai koi mayam frontline de lebi ba warrior sim not only the health warrior atai lemho yo warrior mayam encourage to buri oina madu ma koi atu ma tam da cabinet di sin long na honor ni औखिबा मे कुंतरेता मणिपुर के मिनिस्टर न COVID-19 के मरी लेने पांगथोकेबा हिल लीडर्स दे थोरमदा मणिपुर दा लेरिबा हिल ट्राइब सिंगी लुसिंग बकया सरुक यादना पांगथोकेबा थोरमदा मणिपुर लेंगाना आइमोल ट्राइब की ओइनदी अरानबा मी अमा ओइना रिकॉग्नाइज तौसिंदना याहन लंबबु आइमोल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर न थादरक पसेरलमदा यानिंगदबा फोंदोरकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न थादरक रिपोर्ट की मतुंगिना इंडिया दा COVID-19 के अपन कंफर्म केस लाख अमगल सिंग मरपुद्रा संवा हेन क्रे हैरी लोयना एक्टिव केस ना लिसिंग मरपुद्रा हम दगे सोहम हेन बनी अमदी लाइकिदबा मसिंगना लिसिंग मंगा का सोहम मरपुद्रा मरीनी लोयना मियोय लिसिंग मरपुद्रा माथोय सानी पान हेन बना लाइंग बदगी फगलक्रे मालिंग ओइना COVID-19 अपन केस लाख हम पुनी थोय के लिसिंग मरपुद्रा मापन हेन क्रे मियोय लाख अहुम लिसिंग मरपुद्रा मरी सामरी हेन बना लाइकित्रे मदी मियोय लाख कुनिपान के लिसिंग हम पुमंगा हेन बना लाइंग बदगी फगलक्रे अमरमदा US en अपन केस लाख तरा निपान लिसिंग कुंत्रा मापन साम हेन बोइदना आहानबा ब्राजील लाख मंगा लिंग तरा मरी समापन हेंद्र अनीसुबा रूसिया लाख मरी लिंग तरा मरी सानिपान हेंद्र अहम सुबदा लेरी COVID-19 पॉजिटिव ओइबा मिगी मसिंग नोमोनोगी स्टेटस ते हेंगलकलिबा सियेलगा लंदम असिदगी मयुम दा हनबा नंगहौद्रबा मिटोप सिंग मयुम दा हलन खिनब होनबदा मणिपुर लेगाना मथौ ताब थबक सिंग लौखतपियु हाइना ऑफिस ऑफ द फेडरेशन ऑफ हाउमी ने थादरप सेरोलमना पुनिंग सिंग सिलकली मणिपुर लेगाना हांगदोलिबा क्वारंटाइन सेंटर सिंग निंगथिना सलारिबा हाइबदु यंगसिनबा मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक्टिंग चेयरपर्सन खाइदे मनीना लुसिंगबा ऑफिशियल सिंगना ngasi क्वारंटाइन सेंटर सिंगदा हक थेंगना सतुना यंगसिनबा थबक हौक्रे यंगसिनबादुगी ngasi अहोबो नुमित्ता इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की क्वारंटाइन सेंटर मरी सतुना यंगसिनबदा इनमेट सिंग माइकेदगी थोइदोकपा कंप्लेन लेट्री हाइनासु खाइदे मनीना फोंदोरकली लमफेल पातलाइबा मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन की ऑफिस दा पाउमी सिंग उनबदा खाइदे मनीना फोंदोरकपदा क्वारंटाइन सेंटर सिंगदा मियोइबना हिंगबगी राइट खोंगाउनबा यावब्रा हाइबगी यंगसिनबा मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन ना हानदगी थरंग तौदना लई अदबु हौकुबा मे कुंतरुक्ता मणिपुर हाई कोर्ट ऑर्डर म थोक्तना क्वारंटाइन सेंटर सिंग द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अमदी नेशनल सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल न पीरिबा गाइडलाइंस सिंग नाकना सलिब्रा हाइबदु यंगसिनबा मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन दगी खंगहलकपदगी क्वारंटाइन सेंटर सिंग द सतुनी यंगसिनबगी थबका से पाइखलकपनी इम्फाल वेस्ट की डिप्टी कमिश्नर अमदी डिस्ट्रिक्ट एसपी यावना मरी लेनबा ऑफिशियल कियाना ngasi इम्फाल वेस्ट की सोनोसोंग हायर सेकेंडरी स्कूल मणिपुर कॉलेज स्टैंडर्ड रॉबर्ट स्कूल अमसु इनाको स्कूल मैत्रम द हांगदोरिबा
quarantine center sing da satna mafam adu da laiba in match sing da su wari sanadana makoi ba wakalon sing lauraki hari Lamena ran to basi 81 in tai desi singdagi aduga loina na community quarantine MLA na karina tori mam superman gi yeng makhada to bani na mo sho dum ching aduna around 700 ni aduma loina makti yeng bangam da bayai aduna video conferencing to raga mapam dugi to raga to ge na khali adagi hayeng na impal iski desi da khangan gare mo gi demo loina na SP loina na to raga impal iski jaga sing da hayeng ambam kai makai degi chasagani chandel jiribam more tengne upal tamenglong okrul adagi sanapati asena chingba mayam sa commission gi delegation ama tharaga noi gi khodong cha da laibano haibaduma loba adagi government gi makai degi so aikoina questionnaire khara tawri high court ta submit togani aduga dakha laiba necessary action cha masi high court na logan Tenupal District Hamba Institutional Quarantine Centers the Labor Mui Kia test over the negative result Lapataki Makatana Community Quarantine Centers in the Thamna Bataba Paikat Hokre, Kontanga State Tenupal District Chief Medical Officer Laltari Marimi Makada Paikat Hokipani, District Sikoina Moregi Ekalpea Model Residential School da Quarantine Todana Labor Mui Yankai Mangaki Manunda, Mui Yankai Humdoi negative or Potaki Makoi Manak to Hamba Community Quarantine Centers in the Makatana Lane of Hokre Hari. Nagaland ki Vadre quarantine center da quarantine tawduna lerakhiba Uttar Pradesh ki Manipur da lakhiba mi ama center asidagi lona senthokre hari quarantine center ri senthokhiba nupadu Rajendra Prasad Mahta Kawi sahi kunmatha suri hari MP news na phapa pauda hari nupa asi Uttar Pradesh ki tholalaba matung mamang thage kunmari ki Nagaland ki Vadre quarantine center da lerakhiba hari tungda me kunthra mata ki nimit juma matung pung ama makhairam taba matamda quarantine center adu ki thongnau ki grill thugai duna ma ki quarantine matam loidringai da sen khibani hairi Kundrapam constituency ki oina pangai da leiba arke Sonatombi Devi Vidyalaya mam Nikanan Devi Memorial Higher Secondary School da hang nipa quarantine center sinda hojak leiba in math singi incubation pad surabakaya District Health Authority na matam sana COVID-19 ki test tawbidaba madi test tawkraba kaya report pitok bidabana Quarantine Center ki Management Committee da sobo kodong sa do mayong nari haina Community Quarantine Center Kundrapam Assembly Constituency ki zero laman hairekli ina masida mari laina basing na ming sangbi raga matam sana in math singi test tawbinaba madi report pibina baso zero lasina makatana hairekli Uttar Pradesh na COVID-19 lying bagitama pamung lak ama thambangamba laibak asig ahanba state oikre UP ki district humudra manga da laiba hospital singda COVID lying bada hena kudong sana naba facility yawba pamung sing thamdana laibak asig ahanba COVID-19 patients sing pamung sama thambangamba ahanba state oikebani COVID-19 hospital sing asida laiba pamung sing asi category ahum thongna haibadi level 1 level 2 mandi level 3 haina khaidokli Level 1 category asida laiba phamung adu da oxygen support piri amasung level 2 category ki hospital ki phamung adu dana oxygen support ka loina ventilator piri adu level 3 ki category da laiba phamung adu dana ventilator support ICU facility amadi dialysis ki kanaba phangali hariba level 1 amdi 2 asida license asigi mild symptom laiba patient lagani amadi level 3 asida na license asina hena sokalaba patient sing lagani so Minister Yogi Adityanath na state asigi district humudra manga asida COVID-19 ki testing left hengan handuna jun tha sidiki nomada test listing kun tau hannaba khan khrabani Lebag asigi oina hoji phawda COVID-19 ki sample lakh kunthra nepal listing kunthra tret sani tret test tokre haina Indian Council of Medical Research ICMR hairi ICMR ki matung ina hoki papung kunmari ki manung da lebag asigi oina punna COVID-19 case laga magala sama ga marfu test tokhi hairi ICMR na hojek su lebag asigi oina COVID-19 ki sample sing test tawna ba lab sing hengan hanna ba hona duna lakli loina na hoje ko ida government laboratory samri humudra ni thoi madi private laboratory sani mari punna laboratory satruk humudra taruk Indian Council of Medical Research ICMR ne approval fiduna COVID-19 ki sample sing test tawgi thabak lep laituna sathari loina na lebag asida COVID-19 lying tuna fagalak pagi sang asisu nomuna wi hengalak li haina Ministry of Health and Family Welfare Government of India ki matung in hairi lebag asigi oina virus asin nahalaba mi lising marfu taret
mai pana laeng na COVID-19 dagi fagalak pangam kibagalona recovery rate asi sada ni futret 10.3 yori hari hokiba pung kunmari suda COVID-19 layan laisat asun nahalaba mi listing mariga satruk taramani fagat pangam le haina Ministry of Health and Family Welfare Government of India na hari Indian Council of Medical Research ICMR senior scientist sama COVID-19 positive oi hari masina manam warga ICMR ge building sanitize taw hokre hari thazaba yaba pawgi le kunamagi matungina COVID-19 positive oi hari ba scientist ase Mumbai dakin hari mahak hokiba nimit kharani gi mamangda Delhi da lakibani hari magasi ICMR Mumbai gi reproductive health oina National Institute of Research Labani scientist ase COVID-19 positive oi rakpadaki ICMR ge building adu namini sanitize samadi fumigate tawragani haina pawsina Hierarchy, Panbayabadi, COVID-19 positive Oriba, scientist Sasi, Mamang Sayolda, ICMR Director General, Dr. Barram Bargaba Yauna, Pangtok Muhammad Saruyaki, Hausi ICMR headquarters Asi, Fumigate Tong Kibana, Baramarga employees singer Magimagi Tabak Singado, work from home, Yumdagi, Tabak Suba, Honanabasu administration, Kangan Kre, Yanamaro Ibanatraka, Tangai Fadaba Kaktana, COVID-19 core team office, Langna Basu Kangan Krehaina. Paugili kun nasina makhatari. Lebak asigoy na ngasi dagi hanba jangka ki unlock sana bahukre unlock 1 gi matungina lebak asigoy na tongan mathabak tharum kaya ba ngasi dagi amuk hana mathok to bahuna kre ngasi dagi lebak asigi asida sana bahoriba unlock 1 asugi guideline center na hokiba thang senimita thokiba khalina containment zone khakta lockdown asi makha chathana bak haikibani center na thokiba guideline adigi matungina laibak asida lairiba state singna maga state singi manungda pochai pothok pasin tauba madi mi sathok kasin tauba da soya ba pikibani loinana ngasidagi sana bahoriba lock 1 natroga lockdown 5 ki matangda state singoiba guideline kaya masuk pongna kre laibak asida special train sani service haukre hariba service ase Shramik special train samadi special AC train kuntra gi mathakda sen kibani ngasi passenger lak abang lisini pumanga satok kasin tawhanna ba pandam railway thamni hari harba train suda unreserved coach natana AC non AC general coaching reserve oiri RAC ticket amadi confirm ticket par passenger sina minute marpudra ki mamangda masama sage station yoroktuna screen tawraba matung symptom laitaba passenger sing khaktamak train asida satok kasin tawba yahan ke loinana passenger khudimak face mask sejenabagaloina social distancing ngang nasana basu khangan ke panbayabadi jun amadagi kuntra phawbagi advance reserve period asida pun passenger lak puntarung na makhoi ki ticket mangzona na booking tawkrabani matang swai the break amalosagi break matungda election commission of India na Manipuri on state tareta Rajya Sabha ki member tarani pan khanabagi mikhal lalibat tang tarama pan pang thona ba matam lekyo ki pau amadi Manipur Somalia tongan ba ipaw sing pudno laksage impact news pumiyeng taadon lebiyo. You are watching Impact TV, engaging, empowering, and impacting lives. Bisleri at your doorstep delivery service. Bisleri drinking water with 10-step quality process. Ozonization for purity with contactless production and packaging. For order related queries, please contact 8787-567-518 or 690-9357-842. The terms and conditions apply. Mabukhan talam no sare balatin si makata papau mi am pisari Election Commission of India na Manipuri on state tareta Rajya Sabha member tarani pan khanabig mikhal lalibat tang tarama pan pang thona batam lepkre Manipur Andhra Pradesh Gujarat Jharkhand Madhya Pradesh Meghalaya amasung Rajasthan dagi Rajya Sabha member khanabig mikhal si sayesi hokiba March 16 pang tokani haina torambadu COVID-19 ge laisat chandok lakpadagi yei thokibani Election Commission of India na lauk thokibagi matungina mikhal si laliba tang taramapan kayo pung mapan dagi midang wairam pung mari phaw pang thokani namid asimak ki pung mga taba matam dagi bod masing thiba hogani loyana mikala sakit tabak thoram pomba tang kuni thoi phawi manungda loisin gani hari namid asida Manipur goina sit ama
Andhra Pradesh के सीट मरी गुजरात के सीट मरी झारखंड के सीट अनि मध्य प्रदेश के सीट अहम मेघालय के सीट अमा अमसुंग राजस्थान के सीट अहम किदमक लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स सिंगना भोट थादनगनी सीट अमा लैबा मणिपुर मिखल सिदा लाइसेम बसना चावबना बीजेपी दिगे दुगा आईएनसी दिगे टी मंगे बाबू अनिना लंबा तौनगनी Handloom and Textiles Minister Thongam Biswasina Lamdam Masiki Pisabis Singi Year and Passport release Tokre, Hariba Passport seeing as Sanjan Taliba Masaki quarter da Minister Biswasina release Tokibani, Thoramasika Marie Lady and Minister Biswasin Hakibada, Ngasi release Tokiba, Year and Passport Hano Peski Oina, Lissing Tara Saba Loire, District Coding the Ladiba Pisabis, the Yantona Bamani Lady Project Manager Sing the Pitaduna Yantolagani. Passport asigi matingna pisabisina langyauna fisalon saga bari leinaba polam leibada sada kun subsidy pigani loinana COVID-19 na maram warga pisabisingda awaba saiting piriba sidigi konan bagi pandamda yearn passport release tobani maramadana fisabisingna pisab lepigenu sabal loiba fi kodingmak yonpham leitabi awaba kona balangana laisindana COVID-19 hanglaba batungda resale tawdana corpus phannoina thamna bahona gani haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯟ ꯄꯥꯁꯕꯨꯛꯁꯦ ꯋꯤꯚꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯟ ꯄꯥꯁꯕꯨꯛ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯣꯜ ꯇꯨꯒꯦꯗꯔ ꯐꯥꯔꯁ ꯐꯦꯖꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 10,000 ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛट ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛट ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯤꯚꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯦꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯥꯟ ꯄꯥꯁꯕꯨꯛꯁꯤꯅ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ 20% ꯁꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯋꯤꯚꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯌꯥꯟ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛट ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯔꯛꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯣꯡꯈꯝꯒꯤ ꯐꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯞꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 2 lakhs ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯤꯚꯔꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯣꯁ ꯀꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯣꯟꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯝ ꯄꯔꯆꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦ Nakalamalumda yearn passport release tawbag mari lainana lairum phigi wathoga mathor lebas ki matanda paumi sing hangwa hangi paukumda lamna masiki powari ga sagonari ba fi makhalasi Uttar Pradesh da power lumna sarakli basik patangda langang na thizin ba hore langa ki maikiti ki mari lainaba ministry da serol thadana power lumda lairum phi sabgi thabak tingjin bina ba hai zakre ANI da report torokiba video da ki matungina power lum manufacturing company edu khangtokna bhonari lainana hosiki oina company aduna puthokliba phi edu Modi Gamsa hai na maming thondana puthopani adubu lamna masiki powari ga mari lainari ba lairum phigi sapsaba sab manana puthopara haibadu tijin ba mathau tari karigumba manana sadana puthopo eram labadi logi mating lodana sapsaba action lokana basu thorang tori aduga lairum phiga chap manadraba natraga mawong lodana sabo eram labasu tahondana ba honagani amaromda atop lamda masiki handloom amadi handicraft ki polam sing GI tech tongna ba thorang tori haina minister Biswasina makhatana phongdoki ngarang amak ministry da ahing athengbuda oragaso communicate tawraganda aikoina makori chithi igre aduga hujiksu aiko discussion tawri adu tawbagi matungina masi karamba factory no karamba private company do akoin detect tawna tawri aduga ministry da jo request tawgre aina su strong chithi ba igadori maram di ministry na masi posi action lobiyo layum phi haibase adugi matik important oiba haibasti aikogi leiba sagona raklaba thawdok wathokta changdaba yadaba posak ama oiba phi amani masi makoina sariba posi akoina high fat line kharadi manare adu akoina sariba posi moiga manabra haibasi jo akoi check tawba darkar lei हाइरो पुनमक्सिंग तौरकान मानरम मतमद मसी नोइ तो ओ हाइबन चिंगबा दुगा अकोइ हेलुंगी ओइबा प्रोडक्शन अमा मकोइन पावरलुमदा साबा हाइबसु तौबिगनो स्टेट की सागोन रक्लबा पार अमा ओइरिबनी मसी नोइना लियांग फी ओइना गमसा ओइना पुथोकप बिदु तौबिगनो हाइबना कन्ना हाइरिबा प्रोडक्शन कंपनी नत्र मैन्युफैक्चरर दो अरेदा थिंगबिनम के दमकता अकोइदगी कनबा पांबै सिनरगा तौरनी Maitei amasung tangkhulani ki nungsinabagi mari uliba madi Maitei ki luhongbada sangdaba yadraba lairum phibu Modi Gamsa haina mingthondana Uttar Pradesh ki mafam amada paksana puthorpa madi sizinarapada All Manipur Arts and Culture Students Union amaksu ekal namadi nupi samas maiketi yaringda phongdorkli loinana lairum piyawna lamdamasi lairiba kanglup kaya ki maru iba polam singa siato lamna mapu irakpa yadana ba GI tech tahuna ba thorang su paikat pi haina serolasina makatari High Court of Manipur na NDNPS Court ke special judge na NAB ki additional SP oiramba TS Brinda ki mathakta thakiba criminal contempt case adu court asina lokatna khanaba hokre High Court of Manipur Justice L Jamir amasung Justice case Nobin Singh ani ki bench na criminal contempt case asigi mari lainana tha asigi tarada sathagadaba hearing da Brinda bu court room da langna notice tokre MP News na pamut pauda channel
Sandel ADC की चेयरमैन ओरंबा लोखोसै जौबु ड्रग की केस अमग मरी लेना बेल पीनब थारक्तिबा वाकत खनबदा एडिशनल एसपी ओरंबा सिना एनडीपीएस कोर्ट की स्पेशल जज बु थौसितब थौं उत्की अमदी फेसबुक ता जुडिशियरी बु हंथना ओहनबा वारोल थाकली हाइदना जज असिना कंटेंट केस थागलकनी हाइरी जस्टिस जामिर अमसुंग नवीननी की बेंच ना केस के मरी लेना लांकलक एविडेंस सिंग यांगसिंदुना खनखे जस्टिस अनि असिना ताखिबा ऑर्डर की मतुंगिना बेल प्रोसीडिंग दा नाक एडिशनल एसपी ओरंबा मिसक असिना खुद तिंजिनबा मदी फेसबुक ता वारोल के थागलिबा सि कंटेम्पचुअस ओइरे मरम असिना माकी मथकता क्रिमिनल प्रोसीडिंग सथबा होरे हाइना पल्ली नाकी एडिशनल एसपी ओरंबा मिसक असिना फेसबुक ता फोंखिबा वारोल दा कमेंट पिखिबा सिंगबसु मसक ममिंग खंगदोक्तना कोर्ट असिदा अथुबा मतमदा खंगहलकनबा साइबर क्राइम एसपी दा सपोक्ताक पिखि मणिपुरी कोई कुमजाल सिंह अमामदी लिसिंग तरामाथोद सतकिब सेंसस की थबक अदु मपुंग फाना सतकिब नते स्टेट असिदा तंगाई फदना डिलिमिटेशन असि तौगदब लोइरगदी 2021 की सेंसस मिकोक थीबी की थबक लोइरगा पांगतोकपने हेना सुंगन हैना इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट इप्साना थादरप सेरो लमन हाइरकली लोइना 2021 की सेंसस असिसु आधार लिंक तौबग लोइना सैटेलाइट मैपिंग सिस्टम सतबिनबसु सेलो लसिना मखातारी National Highway 102 Indo Myanmar lambi pakthokpi lokalakpa khongthang ama oina ngasi lambi pakthokpasi soklaba thawal okramdagi thawal wangma taba phawda leiba yumsing sidokri panbi ai khongthang asik sargoma oina lambi pakthokpi compensation pangkraba lilongdagi wangjing phawda leiba yumsing masa masana sidoknaba district administration thawal na laukthokkiba leikrabani excavator sizinaduna yum sidokkibaduda sarugyakiba thawal STC mangte Jonathan Kobna compensation laukraba yumbu singna Numit mangani phawbi manungda masa masana yum sidok trabadi laingana sidok ka horgani haina tobal DCN bandarana tha sigi tarama panda thokiba order gi matungina ngasi gi khongthang si satabani khongthang asi makhatana satagada boibana lelongdagi wangsing phawbada leriba compensation laukraba yumbu singna masa masagi yum sing atubada sidok pi haina appeal tawki India lengana 2001 के सेंसस से युफम वर्ग मणिपुर दा डिलिमिटेशन तवने हारि बसी अरान वसन बा यारोय देब थौसिल लमनि हाइना इट नो हेड टेस्ट काउंसिल हेरिकोन की माइकेट की सेरो लमदा यानिंग देब पोंतरकली हेरिकोन की सेक्रेटरी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा युमने मम याइ फबन थादर को सेरो लमना खाता रतुला हारि सेंसस असिदा युफम वर्ग डिलिमिटेशन तब तारगदी इंडिया लengana इफों फोन अरान युमफम यावदबा रिपोर्ट अमदा कांगलु पुरुप नाइबा मोंदा डेमोक्रेटिक प्रोसेस अमबो खोंग गाउनबनि हाइना लौगनी लेंगा के खोंगथांग असि हंदोक्तना जब जाब सेंसस रिपोर्ट मा पोथोलगा डिलिमिटेशन तवि हाइना अपील तरकली कार्मेल जियोटी चिल्ड्रेन केयर होम इम्फाल दा हेडक्वार्टर आईसीआर साउना वाटर प्यूरिफायर अनि डेस्कटॉप कंप्यूटर इंकजेट प्रिंटर यावना तोंगान तोंगान बा फिरोल अमदि सेना सानबा यावना लाइरिक कया मथिंग पाखरे फ्रेंड्स ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट हाइबा मोटो दंग सी सम राइफल्स अन सतकिबा मथिंग पांगि थबदुदा मेजर जनरल केपी सिंह एवीएसएम वाईएसएम आईसीआर साउना हमदु लेना बाबी सिंदा कोरोना वायरस तक ngak thok na ba pambai kya ta khi thangmai banda MLA ge ajen amana laigi lam yon thok ki matang da social media da wafam thagal ubi ni pi masa ma bu mi kharana khongoi naru pi thodok ka mari leina like committee madi laikai miam ga ngasi wari sanaduna wakal tamina khre Wari sanabadu wato adugi matanda social media da video tagaluba nupi amagasu wakal tamina bada natana laigi lam yontop ki tuapam adusu yanaba prokre haina iputo nauting kong pakhang managing committee na hador ko sero lamana pongdorokli committee asina makata na miyo amata hiram masigi matanda makata na wato ohen bidana ba appeal torokli arabida bulletin si alliance amona miyam thamsari nasinong na miyo mga amasung ngarang namidang miyo taret COVID-19 positive oi kiba kamo na Manipur yapon confirm case Manipur to sukre ni tara matai pagalaki bagi yes na tani to ready nasirigi hogna jun kontra phawba status da nawang sana gada ba lockdown 5 ke sana kanglo singa silenga ki spokesperson education minister ts radis yang tau to COVID-19 thayna bada lamda masaki paumi sina kari gamba sina yorok labadi lainga ke maike digi lupa lag manga digi tarap pawa mating pina ba tu bada cabinet ni kam amdana taw on tok na bokot taragani haina si minister na lautokri
Leibak sa COVID-19 confirm ay baby masing lak ang mga lasing maputa hen kiba ka na active case na lasing maputa kung toy sa home hen cray sikiba masing na lasing mga ga sa home maputa man yore may lasing maputa matoy sani pan hen na pagkalakay Manipur yaw na rise sa bagay sa trani pan imikal lali wa juntra makman na pangko na by lesson commission na nauna matam depre namida si makinong kilda vehicle git falls law Amasong Minister Beswas na alam na mas ipisabi sa year passport release daw kay Uttar Pradesh ta dairam tiba power lum na sarali ba sa 15 na ba step tayo nga ng ministry na si Rol Thakre